Oh, Pajar nih, Pajar. Artis Dumai. Mantap, Paman. Oh, cantik. Up. Awas, Paman. Sabar. Oh, berselisih dia di sana tuh. Rapi, guys. Rapi. Wow. Oh. Idaman. Dumai Kota. Oh. Awas, Paman, hati-hati. Oke, gas. Oh, Almaira. SE21. Wup. Oh, masuk dah, guys. Mantap, Paman. Oh. Tahan, Paman. Sap. Oh. Intrapislop menyusul dari belakang. Masuk UHD, guys. Lansam tanpa suara melejit 430 horsepower. Mantap busnya nih. PMTO jetliner. Disambung di sana. Apakah bus 3/4? Sepertinya bus 3/4, guys. Sap, main dia, bos. Pariwisata. Main ke, Paman. Oke. Sampai pakai payung aku nunggu kalian, Paman.
Selamat jalan paman. Mantap paman. Masih jauh Jambi ya paman. Gas. Safety drive. Selamat sampai tujuan paman. Udah tua. Mantap paman. Ya. Dawan, jangan galak cali awak mau deko dawan, santai. Ketawa deh paman tua. LS Yusul. Senang aku nengok paman ketawa dalam tuh. Pakistan. Mantap paman. Gas paman, masih jauh Medan Banda Aceh. Masuk deh guys. Makmur. Masuk. Masuk dah. Mantap paman. Oke paman. 220 Indra bersinar. Diki Pranata Official. 220 menuju Taluk Banten. Masuk dia. Oke paman, gas paman. Ganteng kali busnya. Gila. Mantap kali busnya paman. Mantap manuvernya paman. Tahan paman, banyak motor. Oke. Masuk rapi. Wisata nih. Paman. Selamat berwisata paman. Cantik hijau pisangnya, daun pisang, pucuk pisang. Oke paman. Mantap jempolnya paman. Terbang payungku paman. Kencang kali paman. Selamat sampai tujuan paman. Rapi guys, rapi. Masuk dia paman. Awas sepeda. Mantap. Motor, pengertian motor. Jugul motornya nih. Masuk. Putra Pelangi Perkasa. Mantap paman. BUP. Sap.
si kuning. Masuk King Dumai. Yo. Oh. Masuk dia guys. Mantap guys. Sap. Kencang paman lah. Cair Dumai. Oh, masuk dah. Mantap paman, wes. Yuk.